pariban nami, di anak nami, di parmen nami. Alay lumawi mati pengantin dua. Inang Kota Barat, nakaningan di amungmu bahwa Kota Barat menang itu dalam memperhan. Alay sauna dengan saat kepanjangan si Mangustong, parmen di pariban namion. Saat kecil orang nami sa pariban si Batuan. Kami orang nomor pariban. Jalan kami sudah akak pariban dikat dong. Jadi orang Batuan mau pilih sama katainang. Nangi? Pilih si mana makor nauli dong. Maksud namin di sini, pemalolo ho, manuran si Batuan mo. Jalan una kalau si bolong kaholong na pagusod na yun. Una ko bigahay masam-masam. Ate, mekin na si hapon dito babaringin na, molo pagos may balibag kohon, siya una mohon, di berjuang gado, di baratusanon. Kailan ba namin kabarunan na? Hei, padudut. Kailan na? Una kalau si bolong kaholong na pagusod si Batuan mo. Doon, sudah keluar ka. Iya, gue sudah dapat dong tubuh. Mulai, baru nilai mah. Iya, inang bilang. Inang deh. Ima pesan di si Batuan. Pagi itu mah ketang muna. Kamu baru si nami. Gabi. Inang gabi. Gabi jo, pada seri baru main nami. Oh, lo inang, lo jalo mah. Baik mah jo. Arang-arang dari. Harap bersih lu nang mas. Gabi. Harapin. Bravo.